Da? Jeste li vi dali oglas u novine, prodajete stan? Da, izvolite. Mi reći koliki je stan? 75 kvadrata. A gdje se nalazi? Na Zabjelu. Na Zabjelu. Na Zabjelu u Jerevanskoj ulici. To je ova zgrada agencija Abis. A da vas pitam, može li se, kako rekao ste? Preko agencije Abis, jel? Da. A da vas koliko košta? 60.000. Maraka, jel? Može, dinare, marke, pola, kako hoćete. Da vam kažem jednu stvar čudnu. Ja imam da kupim taj stan, da? Ali imam sve po dinar. Da? Mislim, onaj metalni, znate. Znate ono metalni dinar? Da? Ako vam odgovara sve u metalne dinare da vam dam, ali ćete trebati jedan kamion da dovedete. Može li? Ne, bogam. Pa kako ću onda, mogu se ukrupniđe? Pa zamijenite, bogam. A neće niko, ja ne znam kako ću. Odgovara li vam po dinar sve, ne? Papir mi dolazi u obzira, metalni, boga mi se radi s njim. Pa metalni. A dobro, aj pokušat ću barem u papirni da zamijenim. Da. Jel ti kažem, ali bolje ti je metalni, da zbog čega? Halo? Da. Ako ti se zapali stan, metalni ti neće izgoreti, a papirni hoće. Druže, se ti javio na oglas ili da zez? Ja da zezam. Jel? Gospođo, Molim. je li ovo 30027? Da. Ja vas pitam za stan, koliko košta, ja da vam platim. Da. I hoćete mi reći kad ću doći.